Okay, gal ikaw na siwas kayo paingkuos gulok ya ashlusan kayo in spell sing in sanglon singkat kimuwas na kayo mitligat fast na mitki program la so ngani se mit kuya kinge we are yang we got kat fasin yo ye ko elsa ko dak mausen ding na nga degin treskol degin sena walang lam ni Sir Frank ikaw na siwas kayo inawil kat lagi casting goal. Degin na sumyon lam ni Sir Frank islak never degin treskol. Wel nog het festival sa plash na singkat na sa ashway to plesilash. At so sumyo degin treskol degin ikaw na sum degin na lam ni Sir Frank mitligat vart med degin treskol kung vigan cash kat sekka degin las met fast med. Degin di
Baingom le Mr. Frank Tignisena Ekos na kayo maujak tar ki belsinge ana ki fak akademia ko tigigat fast na medagat pasta ki belsinge in sek kasha fatast na med kat kaksagun gom gat flat lash kulo malap na sum ki molash ki sustelas na fin felsinge na ki sarap si masumna katinge matayang na ki rek mau tuf silo mingi gat siya wangin ko lash lalmet met lash dan gat kash na rum ki belsinge inda ka insya ki kashalom. Kulo malap na sumugat papa. Kilapan lang si kawalom, shalapian lang si lom, laliye. Kat negin met kuluk, kumchetui in lang si kat. Kikat sila la siya katin met klan sa plom, met kawaklom, kat lang si fakulo malap. Lamurik makin kat, katin wi faka ki kaslom. Ki oya singi ki, fashion si kom, isung yero damla siyale, wi siya ulala. The kaslom in kain, waka kunyak, fakya gale gineng yenga. In mamet wias na kewa, in ka ben, lupshela, in kapsha na ke masimle ki kas madalom in pebal nadasha. Papakaleng katatala o yenge, el pangon kat na ke siye, commitment na yok, dasakta fin siya ke kalum, gasalom na siyesh, ke kalan nga madalom, kade, alana alala, kakuflak fasila maing. Panang kipensingat lang si fakulo malap na siyumke, kipensingat pray pe, ke aspe, yoro aska wikat, ka met ma wikat pe ki delikasa mamatabein manasla, kinanakla, ki mas yorolos, ka enilosanwe, niki kelos ma, matabe ki benasyo ki pensingi, kat proyok, ki seulal, kan miswan, fine kona, siya na kayo masyaklam tayong belin yok siya lagi pensingi. Kat papa, kat pray ki siya lalos, talit na lalos yok. Inedakal me yan maingi. Kat kulo malap na siyo, ki oya na kayo mo kumikesta na siya singkain kashikat, kadindutut ke. Kat pray pe ki alos ma, kakatagay ni ki pensingi kinanakla, ki malos kabur ke, fin nilom gelbos, kat pray ki alos. Nanak nas talalasin, kaprilo sige ma, ilo shem lake. Wana ki kum talala Paul Silas in prison, katita la miracles long, ki pray ko in cash kat kiwa ki may kiwa. E katakulan fast namet ki belsingi, kat nga shesum da makat mutayang na ke, kum nak nas cash kat, ki kalmen malutut long, e kadinestan nakla shel ki mam smasla. E usien na siya kalem discernment, kadin kan fakir ke kaslom ngayon palaik na ke masim lake o na ke makalimila kaslom chikan fulok na yung pise. Yok may siya clash takat dadala maingi kay washroom takat kas na ke bezingi inakalimila ashkat mul kat fuletsi makat ace kalash asi sikat pasta si ke bezingi kinem kat baba katingi ako lagun rek makinkat. Amen. Lang malap na masyale ngay flogan bella na your voice. All right, taking D, kulo ke proisen in sang guest sa tagay lasho, nagadak kalimi. Kulo sumel Mr. Frank, ay ilos niya ashfinen Kent Washington, Mr. Frank dan cash kat ke si Sharon ni guest sa professional. Mr. Frank ay gin bela na siya. God fletlen alaske ashpe belzima zvilbe oemena sikkum in zvil dotani nagigastan God. Nabanangin we aklin pe igesla lan toni large prize lan digin driscoll darie. Nalalfing mo lem got el borongo lem got el igesla pengon lal in mashlo betagani large. Ngahum dagani kalim gelawang in kolash sivena. Fingat tia weto plain song, bossy sel lane song bellus in lem got. Enko pen gusresil siak pesil ki kalim se mayen kalim se inge el magena na sikkum. Fingahum dagano yorolin siak ke. Nabanang alalfing la kalim lan got in mashlosh ke dagani lasha inasin na sigi kesla batanin siesh na ki kalim singe kidengain porongo kasa ace nine god in gain may naksikosok chikat lagi may copper na kaywa may na se mista na sikkumbe na ke oyelas mafela tiya kain sina sikkuma. Kulo malap ke ashlo uza nga paingos na gawakin in Jesus name lash Leila
na si kumin ka in liksheni akikati inga in akilen ki kalanglan kat mai sin na si kum ki pelwo singin mata sham kun si ki gastan kat arilana arstesh meta arskatayan maulana kufla ilyak penwi si kosok singa mata sham ki gastan kat ke panan ngaguminte likin sei pelo ko rike kinage ka mema mo aspellas fatu kulo mallapla kum slela kum inwi ka to ika leila to proilo was kemet alfung yemit kalans up na kay wa india tui ay banana yorosh kitinga ben pro kemet alfung wi ash na kay wa pesay abanang pensing nga ka akilin kom tamlen serle ke kom fashion mo gulo mat na ke vision jima on your oshing on your madashing got we block and boy yeah got we bekalans up na ke la maing na ko mo yun lim got akyem dan insiom keshipen lang pa ilom na kikalans up sing ko maktuyak ak fashila na got we benefited kem sing ko lam sin got game sa uloman na si umbe tegen trescal tegen izena o yan na kayo ma wobo mga ko expect kita kalan got na siya ash nga kom som ace maing na kayo Lomalap na siwas na kayo met takaan, paing kong paing ikas fto to gabel singe. Tarilena. Gulak de gresosumne ke tikun may fact la gresosumne ashon sugo ita kamet gresosumne ko shay neural Lydia William nage on sugo yerol mena tikun on sugo an teknisena ilata ko afesh announcement lan gasin gola nakatafata ko akalim yung mag-sharp kumising nasa ko was finga we got ke on sugo inge gresosumne Lydia William nage on sugo we got ke
Kaya kulamalap kulansin kat ke molaj. Kulansin nzelidia ke una. Wawaso pe mata ko ben ak may sila years second 9 years na ke may ditima ito ko. May log ke pensin ngayon ito ko ke Facebook page na siya. Kaksagin kat ke was na masya kaktar kay si kunokon ke kay sila ngayon. Monday daw yaksil alik Joseph in Honolulu. Laman alik na Tuesday daw pe Honolulu. Renalify siya kaktari pe. Wednesday daw ko siya eme. La minister skipper ko daw malap kiarulo katakilin mo niya klumpel na kayo. Tos daw Friday sun na daw yakipelsi ngayon. Daw siya kalalal mo. Daw yakipelsa na palikil siya kay set titari. Ashpeke Facebook page la siyan. Kula malam sil tamlin serlel siya kay tari Akkuteya shishik sewi outline ko fa kolona ke senrian. He'll posted petari. Pangan mama shirosh ke plan Facebook page la siyan kaksakin kat kinga wikos inakwat na ke melitima akula na sish. Kula malam. Alright, daging sila kumpula ke may fakak sen kede first time bet na ke may fakak la so sa mam need se lu mga kede sharam kin bet na ke gas in kool ko super large megat ke na megat ak fashi shokta mitliki masharam kin ipsinga ne falle na anak kalem yele pange masharam lashtam se o yeka kad oyeka gresham kin dakke man te ngadaw ke man te sham kin when naksige man te la Mr. Frank ke Tuesday an uniste set te kat fin bol na litu et fak fashion litu na tosto an la Mr. Frank la fashion pe when Fred te gisen na ila ke Fred an na oye pe civil kat fin bol ila civil ba ke Fred na set de interest call ela south live singan sendria nga fashe so mon yan faculty so week na got equally kishipen gafo full schedule or na was the interest call ela south la set nga fashe faculty na ke sendria na ke iplan gasin ko mga kumin sham from ke iplan gasin gola şükran use slideshow silaşmı gosliye lagat daram gün alal bile kaçam gün masing apın ekona kayo ekona kayo kat use logo sigin şam gün mayen gos finliye kat ki gosim bikat akas pakin kat ke magadak fashiya le magadak fashiya kat finliye pug sigan pakat file mapailang sin kat mo gaslan kat in pasang tato in pasang ak fashiya maingin na kayo o gas mo kisaks ko ngan kumdile gaslan kat alar magin papolyo kan analogies kumdile gos aglin lash o kato ka pwede sa ka poso kake ta shok ta madak tin flin sa kagas pakin kat kenem patolo sin kat pa kat wen kat Yokşibe ipsinen na şopos ko ngan anagat da sham bin gospel chon sap ta singal ne fi sap ta singal akuch layman in fact na ngapa sak fine kuos meta pala nakat wait la ashla it koshke ash pesipe nembo it kosh reserve number of completeness like phone la se ma kum really pa pa kum liye nembo tolu nembo it kosh nembo angaul Magan na phone na katin free ke gaslight si fena in mo sino le video ka na ko ista ka da gas kita na as all lasike aro gaslight ka to il or gadolrik magin with thousand with angaw ke lusen ye thousand se insang nakno ni masing akong taon sige mo pa apple ang vinloy na gen lusen ye thousand sige na ke with angaw simus masing Wengin tafung lagi. Wengin oye saya ko siya ba kanoy lagan oye singan. Na ora kat fiye masingan fin shock la siya pa magadak fashion ngayon oye na shock isaks ko ngayon. Full shock kami ba ashfa ko. Lemon fact le la na ko was makapasyak na siko. Ashfa ko.
Na lasi matia kapasya nga falling kuteyak le sisiyang ngay niya. Na kadesya nga in magadak fasya klan sa plasya in oy na lasi mawang in faku sa may kuteyak le sisiyang ngay niya. Na kung usmigat ke kasing kon gusti locus la siya pang siya te na may na yan si mga na may yan si oy pe main sa akas pakin yekot kotige nga taking dress ko limited taking sen ke klan sa plasya le pang masikat free klan sa plasya ka tufe ak fasya na gitin history lash pang isnaf to si 2014 got folk le 2015 got chuna ke online or magin free conference call magin OBS kaya yung program po magin kat nek pa yung dash ke StreamYard wayan pe Vmix kung siya kat oye ko ke program siya nga mabisa pang Vmix na website lasyo kung vindikin gasingcall.com sumnike magadak fashion is live stream slash nga kat stream na ke website lasyo sifin oye pe Facebook na ash kaskatis mo may ash po ito yung Facebook la yung Facebook mo sumnike gasingcall.com na vinash pa kung di mo katinagkan nawe na kash mas kung tensi kung mas kung di mo i-file in nawe yak la kumitay ka kung bandangon ka kung kan email ka ke info@casinggold.com na para mo usa casing cash ko katat mo asil mo endorsement para mo agilid mga dakfesh yung usa casing nak kay so di Facebook la so kumili asla dapat free peke akalimye malos mo sa insang akay mga dakfesh na kung fin di mo mga dakfesh ni cash kung share finiget na kung proy tukun kung proy na niget la kung cash or kung cash kat ke so mi website flash o kung text kat ke 626-329-4404 na kat egin mo kat 501c3 non-profit organization se kung vin loy na ke organization sa mas 501c3 silangan ilos any line report mana kayo revenue streams na kayo na sin IRS in maliye in mo akfashiak o yung file na kaya masa planeno na money ma awakening kishipin kanila nas transparency lash na kaya as accountability mayin money apay na pay sunan ko le money kon lamay ito nag-iungay kishipin rap ko kishipin money parang masipakanaw sa may kalaliv mong ibas pasa or kat free masikasyak ko oy isang sifena check at sifena may kat mait na or as organization mag Guide Star yun dali kasi non-profit sa registered with a 501c3 designation. Lalos is financial statement lalos kan ko IRS forms kan in March level of transparency. Dahil free level akos. Level si kan pa bronze, aklo pa silver, akto pa gold. Nakaya mo kung finrelevant na lang mga requirements kan na kung may ita ka nag-platinum level siya. Nag-gasing ko ulit kan ash ka platinum level siya. Nag-gustiyan nga kalmen platinum level pa. This organization is a platinum level Guide Star participant. This demonstrating its commitment to transparency. Kat fact ba yung may ito usito nation lalo sa kat kumingkalim begen or makinyak fakya money ma or makinig kat tewukan na kat na kawan galang we ba na Uncle Sam government IRS galang money reckoning as reporting na pandemic schedule lasha pa nga tusto na gustingan tusto friend ka tagawid ko uniste tagawid ko staff na sendry ka tagawid na ash update slash at magsuk min ash kasakos may siya mo computer oil na available ko phone na shoot narakat ko na genek din mo ko
Makadakfest ngayon record iya super replay kasi premium channels ngayong ba Roku, ko Apple TV, ko Amazon Fire TV. Kung apps na phone na bang kung smart TV nga na phone na bang built-in aske. Nakalmaya pa kung luti ka on makat na siya kung to ka kepel makumbay sa san audio TV tuman daliyeke. Super market ka nakfashe maingya maki casual na kayo. Casual lubos na kayo ke makuswan nga money reckon pape usin na siya kidan coin registry ka wala 501c3 designation to large kaya ka finne ka chupe oye kidan coin matay national maita nga guskalim gele take interest ko Mr. Frank o betig ni sen ay los finan Washington katibag mawasher osh finchak lasha pa kema oye may geklasyesh kasi ka nash national maita kasi mo kan suk oye ten mo kan paya kore mo ko usi cash o mo available in state level na sin mate lasha na ko sliele malim December na January ka shuket grants sema sila non-profit organization sema folk lage register ke supposed to yes ingoin East grants. So the gigashalan kat live with gigashalan kat para kat nakfashion mga kat something si kat mamori kan kat ko na kasi we say sa cash mo itlasho. Te mo itlasho magifan na ta shop ta ilos na gawa sa mga na cash. So nagishipin kat cash ko siya kat siya na si mo itlash kat kalan ko yan mo itlash. Planning ito lasha kapaslas na si mo ito kaya ka norek magkinin sang usay ka paya ko rin mga enyo na mamitlas ngayon. Bottom line singan bakat nakiwento ganyan ba? Dito kigas lang ka. Na parang may factual lang gasin ko, no? Ngayon siya unsa ko, si Errol Mecrick nga unsa sa ko, si Fesing in fact mo, si Fesing in fact mo, sham kin nina, unsa is katfan, tegisin sa mga lenyo, or ang hakan, Shukya. Kasi siya din feature mo in kuwasin bigat long yun. So, natukun, once ko nga, nakita show na kaya, may naplash na ulit ito. Mas wikat, feature mo, makadakfest yung in cash ko was, o nakikatpulakin ke casual cut na siya. Cash cut, ke molin, lalal ko nila siya kayo. Wigat kaya, once ko nga, natako, nakadasyon ko ulit ito.
Alright, Mekret kumgulamalap. Mekrakay kumke unkumuda yakngan paile uno gasking alek gasking slam is spiritually inspired. A lot of us was le a lot of with o ebena nag-faxing ile. But man das simon ilos pekun nanak insang or any syllables nga fall na ginote ka nag-tune sa ko nga nintarela pasama mula na asi. Nara uno pa siye o iya may mata sa ngak musye mata ninsiyan may ita. Na hindi nga show nag-iipse nag-mananakla siya. Nga naaklin ko Mariela Porni ikaw na assume na vinen aman Texas pa nga Kumporni, for na magandang the last Washington go as Texas tao. Ego was ashwean akay ko was no ke gusto ko yung tiyango yiga. Na classmate sila ngay tamay no the secret akay ko classmate na Rita Molanda paing kumbel. Kumus ko lumalap yung gusto ko flia bellosan in wigat yang oyiga. Na nagigat ulay na si was kaya siya lagi manaklasyo. Manaksimetan ba manaksige mande yan. Si in fact ma Jonah palakin may akal kay Christ. Ma Jonah palakin kay may akal kay Christ. May buksis ang kasyan manaksingan asya kay meto. Buklan meto sapta singaw luo fos toling odalgos na kang luoan. Na fos na igash pa nga. Na mitligin ang akwin show na kaya naksing akwin dictionary na kalam gele ifoko label siya mo na Jonah kaya pala ang belsin. Na may sumasamos na puksin nga kasi mga bakit pukbabang gospel. Gospel tolu sama ona sinusunod ng simsifan na meto mac and Luke. Ilos orik magkonsume kung saan ang simulaw sa doon ay kasi synonyms para magpapal ng fact mo para synoptic gospel mental simus masifan na siya mo sa fan na metolo simus meto na sin Jewish community Mark na sin met Rome community of Rome na Luke na sin met Greek kung ilan na pangan ethnicity ko enma ko aklin niya kipulan belan lena na betulungan sim ke masifan na meto il simus shamram kin lu sham sing ashpige puklan lu ta shot ako kidem da ki naksi sama meto il simus na kalmin faxing il sim na sin machu yok na kumfin read sim lal meto kumin esla nung nakluman, kumin tinagin met ko siya. Kung tinagin met America, she can read the galam ke. Kumin shuan nagagalam ke le, ilsim na sin metchu, bangay oy yellows, bangay naklaus, bangay malos mtakang, bangay malos mtaroin belso. Sige non ko oy yesin. Kung finish mo sham school lan met ko siya. Kung tikoin shamon, oy naging met ko siya si vena shamon. Kung di kan galim ke, o lagi mit ko siya si vena shamon galim ke. Na oro, para kan daga mo, mit kumsa iskumyang na kemurit singen, masimit isla kalmea. Isla le ifo kolim Jesus Christ, il usela John asham grin belse. Min kumin loy na ke oye masikya ngayon. Na ba fin kung ba nag-fos pol ng mga ko siya. In fact, may tuti, katliye ko minaro, siya, katliye ko na siya may akal na lapsin ka. Ifoko, ilos kalbo niya ang sige lang nag akal na lapsin ka. Ilti ta fanan na rela may akal siya. Kasi nila ba, signs and wonders. Even the family mas kung read sabtas kung gosh el shabram git pa na oyelalos mit Sadducee mit Pharisee os super challenge le kung di shipes mo oyes yan sikya ko kishipen ash alolo inelo sifena elos shikin kupoy
Illushikain Akkuteya saklan lem bayan illushanga. Illushanga le lutilan lem arlan na wala kalem mayta. May manilora lang mayta mulan medayek leke. Oh, ilus gasa kasi they had the audacity. Elay na le but sugar. Super kotti ko mismo Russia man. Le may sika me sa fall come ko Russia. Pangan akil si makalim le shukle. Shukle ko ilus shanga ma le milak fashion. Ilus shike in kupoy ko in kanaus la. Na faklan lem no saklan le mingia pa met lutia tie enen no in met lalal fungia tie enen no in lie sai we na vin reading mari channel fact makum is like galam gela il limit fact la we silon il lo semore makin makina pas il orek il lo sema we silon il lo sema orek ma kulu elos pasiak in kesay. Bayan leem iltako in akpay la ma metalo ke yefuku na kefuku. Kacham ke Victoria, kacham ke nal Isaiah, kacham ke Jeremiah, Ezekiel. Akay, kacham ke metala, metala shupela metala kay bahlosin sitako. Akalabi wala lang katle, ito fash metla musi. Namangan si Yaktaria o elos shakpena. Elos shakpena siyak in lieke leminan tibe akfashesiye sai. Na fakla lem ne pakalim ke fakla lemel to bokolo sang in kalim ke pakalim ke oyelalos. Masi me elos tie akus malemel fakinge elos suk in kupoi. Elos suk in kanaos la. Na akong pinfani na ke may read ten ngay kat fin liefos tol mo lief fani yan lemela ke lemela eta fa wengin may akal si fit itek na selos sayen may akal ke jana ke el mata insiyan lot sa kulen todo fong todo na kumiyange e fogo lemelu se oyesen men ash point se lemelu ke akalen ash pena yok se ke akalen Brit ke akalen se kumda finelem el akademie el akfashi may akal sai el losinge natari hako natari inkuboy lutilan lem Jesus Christ el los na ako natari losin line le lemel si perela may akal yok ki mama natari sayen may akal si may losian e wen si pe kasi nga predetermined notion kalme pa may tisfenal natari Illustratori may losin nakfashi kung di ka tabela ke may chisham o kung di line na ke may chifak o kung shuk ka metoplum na ke hindi interview ke news channels pangay mga interviewers ngem dar dati shuk ka long top and dalaro kisensya nga may long man as in viewers kan makayfan na tasok ta o yes lan met Pharisee scribes na silem Jesus Christ ngayon los wala tayo utay na tayo silos mo lo sil lie le mi da sipa rela maya ko tie e wen sipe na bail usel sham drum sa Google John nga ne fo ko use mo yung kung di ba chu los ito history siven yok na katram kin scribes, Pharisees, scribes, Pharisees, but na ito, lawyers ke masaplal Moses. Pangan wait ma, ngayon wait fin inbelsom na ngayon kasi kain dal pa elo singa. Tiya wait pulesh pangan wait na ito ke gaston ka. Nakisipel sa limchius enilo na in Shanghai neke na il enwaki
pagkanya kilen tolu fong tolu in oena ke mamit palo ko masamos la akalen na tukun maing sikya ko inoena ke ulealon ko at na tukun maing na painge pel se may akalinge ita fa akalen ya elosin di ita shotta batleta na ipse akluo nga akumin tako na ke maritigok na pos angal sila ke angal duan sham kun lenin na non ko mit nine fa ashkashasi dina fekik de kashasi da kashasi matako south me in long duty sham land mit Solomon pa Queen Sheba ko vinlie buklan Song of Solomon kung niye matayin siya sa kanya, lamayak mag-Queen Sheba pa sa kanya. Na fosangal siya nag-angal luwaan, siyam kanya, may nineva, kasha siya inge, sa mata ko yung lois lang, may inlong kasa lang with Lal Solomon, ilo siya sa tuyak, laing gawos. Na ba, lemil fact na siya lusla. Ito fa ors, ito fa ors siya. Se arlen na yoklakel, Jona, Solomon e fatako. Like you're in a comparison, saying, may yok na may inefang, kishpinilos mo le, liki o nga ye, kishpil Jona. At kalam kaya Jona, al siyang masingan, taki longlan lang kat pa ng sikya. Nara may inefangan tak sanggulan sil, Jona, kaya royal, ito ay akflat niya yakin. Nakatkalam kaya, hindi siya nakwento si King Solomon. Il-flat lagi na kayo Il ba landit mo, il ba casual, il ba ka-firm yung meta. When they va siya metren, siya vatakol. Nara mo na ko ngayon, flat ka lang magalimit flat. Tasok ta, ilos, vaxal lang yun, fashion tako, flat lagi man ako siya. Nasa mo itsingan, pailos siya kupoy. Nara usya si kumagawin non ko lang, nanak in, guessing lodel sin met kuya ng dangerous ko lemon friend jobs lang met mata sila shoot il da mo nanakoyetu lash meta o pai kanaus ka mawu palem katel ako na sis o nanakoyetu lash nanak in amating just about man guessing Sean what o nanakin shanga lash Naksuela siya. Pakanaus ka. May kataloy na kimapay yung masuwasa. With Israel, with scribes first, with naitaw kay Gasloy, kay Masaplal Moses. O Masaplal, mental mon ka na dalbag na Masaplal Moses, yung shush niya matlango sa hinta ko. Tapos siya mon ka live siya. Na to, katkalang gila, siya kustin lalo saan, pakanaus ulos lang. Ay tebe na klasik komisyon. Navidya mo, kita ko na si komisyon, ingyasya ako. Ingyasya kung kaya mamash kaya, kasi suk mapaya masuwasa. Kung na kung suk si saya, simlash ki gaslon ka. Para ka tayo yung siyam-siyam ko. Para ka may piyak yung kat sangko yes, kita dafila akkuteya yung infall na ke kinalon ka at simal-simal sa ke pukmul sila. Lodging God, na tuwing siya nga, Mr. Frank, ilata ko, kasgat ke, may naksin na ke Tuesday, na tingin Diyos ko, ilata ko, introduce yung siya, nakatsok na Mr. Frank na ke Tosta. Naving ako, nga tuwing siya nga, so nga, Mr. Frank, ilata ko, kasgat ke, may naksin na ke Tuesday, Mr. Frank. Pero na siya. Klomalap, tamlat sirle, klomalam zingat, tikalang lalgat, tagasilpe, in which some gas bola na gas mol ngagum some porongo ngagum nanka porongo nanka ke matam la sel vak pi ana ke o yen sim ke puktolo met ke New Testament el agde na sikum ke synoptic gospels in na vingagum loing na ke bible na ta finas bible room umalon ta malutut senal chamrum gi mandeng baba na lukil chaman Bangan no ye sing la kate ko ye sing la kainin sim tolungan mana sing kainin nun met tolupe.
Na banan kita ko ngakumin ka nila. Men gof gasi lukel liye kang sim aten sim gasi la luk. Ke lukel chungan kita na ki ngakum to greeting el tak mo. Metligina. Fin wangen gasin ko room si fa bange si mai fa ka kawil liak luk singa ul si foslo ul dia na getol ngolu. Toto fos mai Akkuteya belut na kanung na ba nang ako min laylam danin siya ko min skalin lan kaat kadin magan galmi gala mega chamana emena sikkom ngom do ki foslong ul dia ilvak makemeta ikto gin na yol Jesus en civil befak fakala pan goluklan medin belingeo elo siak kisi mo yagal lala tawangen mai itakyan na selos sayan may akal gel John. Lemon vak mo forget laban guluklan mit ke belsing e generation sing. Anna yemdalos. Illustrate na ace. Kafesin lem sexy lem rela si mailos in rela si may akal na selos. Anna getamlad selil akela mi ke metol chamon peng. Topon na bel vak in sing mo. Why mai de vai dekyan na selos? Idektan silos mit ke wela Johna. Ke ilos ta long dila Johna. Ilos ekle aulia na ilos mole. Na civil besom. Me tol jomon be oya singo ana kitam na selanga sang na pointers nga we na fact managot long bienga. Queen of Sheep Isle da gope. Porong la kilal met lal Solomon. El sukilan da gane welan porong kaslal. Taka yen loilas me sukma singan. Forget. Basis tagan ni limit ba fakala sin generation sin anna yim dalos ilo siek peki si akal na nasi kom sige me da va sikyak na vakain eklan na akla koma in da kain we akalen mapayesin kitamlan sele jamramota na elo singe akolatari in line na panaglos na siek na kemoyakan sin arala pesi ye kat safalkin maasha Kaya ko chamjamin met kalim magat kufla akelin. Eka kat ntaki kalim singa alam na lo shreyek le dietin nacha inka in akelin maasha. Mayin matanin siyesh kat ti akula na kya kat ti accept mangan o kat mata akulain lusong akulain fungul akulain no kisi sekin lalmet na kya ko in safalkin maasha mesi lalla. Akkuteya ki mangan na kya wasik kumdari pasam jang winya kaya linin na nan ko. When she like John and Elie, met Nenevere Elie in going like Lilla, Messi Lushongos, the was go flaglen. A queen of sheep, queen like in loyalist, Tucker, in long Poromo Castle Solomon. Kilal met lal. Na me asha, ash see a walliki no it's not so there, John and ash see a walliki benna, Solomon. York the benna. Namasik kumusing malutu singa anan na tiwana Akkuteya ki ke meto Akkuteya ki lu ki oya mga akong kay na iskalim lakkum ke lapan ang panga may get ka na si kum ke la menga ako metapan na ke mesi na ita ba sikyak na katafala lalfungiya ka mesi na ita ba sikyak na singa fatu yung mga ara in kain loing na pay na ke lapan ang oya kuluk si pay nge mga ke tamlal selil vaklep ya mga ke as alalo Alalo sinita ka tiya malan ka, tiya oyalan ka, tiya oyalan kya kukun ka pa alalo, el tiya lang si masin, el tiya lang si sangin tot, el tiya lang si katinta ka, man first ke, ito sa planga ara tiya arang, tapos naman na si kumising ya, ako minaki yung masing ila, wangin sain sita ka, may nan yung mata kumtari, ako kita si kumtari, laim ka tila si liyetin na si kumingay nakilin mao. Na walang kulomalam singat kemal singat aga super ikas tanaklanin sias ikas la matakum na kiliya din la jigden kay naklin maingin na kayo kulo kaya Akkuteya sige man dengan pa nang Alu In Tuesday la kante sapasang na again rela ma fall Akkuteya si mai Akkuteya ki metungan pabela lugil shaman na walang reading la koma in kan kashagat kela megate scale Lomala pangan maasha tamlan serle imeneltina Lostala na gemande or pan ngai tolang na ke oye si march gemande darin. No Lomala ki Akkuteya sen pangin maasha ke Tuesday.
All right, namin friend Glo, taking dress call. Glomalap kaksikin kat ke Akkuteya na wuto ko ke Monte Tuesday ngan. Ngan ka ni kasek men naksin ke Wednesday han si Fayan ba John line banglan kat. Nag-Spain ka de flock. Katamol sila de flock tituin kain. Ikoy malutut singa nga emayak na kasek na fa elda ka tituin kain ikoy. John ilme line banglan kat bang silan kat nga palan som fakak finan neneve. Na John si first sin ke toluan sam ke bang singan siya John also muya ke en Joban tarsis in kankin. Na pa fos akos na ke on kosan sam kun la oye si kadil la ke si paka si kyak na fos on ko singan it ko singan na ke saftayan sam kun na ke pilos gui kanya yakla mesikiak nga ni otela la asmo tiba pa mo o yesinga lo sinaskeo na pa safle yan jona eljivana fakla inakwisela ina sisila eliki akan abangan me mga kanikasa kikipensinge naman siyale lo Mr. Frank ni siya na flow na tala yun gamala. All right, taking dress call kulo. Kasi kay meet with Ari. Na kaya na flock na Mr. Frank, na tukot Mr. Frank, ila handed over na sila taking ni Sena na friend. Taking dress call kulo kay kasi on Wednesday at kaya na kita so na kay flock na Mr. Frank, ila in fact commit na kay when knocks na kay Tosto. Namin friend, kalod too. Glomalap na carbon charm sila tegi Driscoll ke first singa lunga Jonel nise sila sislail. Ke los rek suswani tari galim to na shishkalya Jona na ke oye singa ma lashka gan ma baka singa los aglin ma ashoye si maslos panning dana ke polklakjaklan enga ta ya kaingen. Na ke Jonel let meet na gengan in sislail. Los tiena sisalla taka ke first single dolu falangan elos siela sana sisala elos shaknashke elos in kal na beena inga in futoto yang na beena o elos shike ngan upele pena silos fashion toyaklan inga upele walklaklan na upele na elos kufla wal kalmen kallalos ngan na elos flogana ke oyesima kidetari shike Detari ak fascila oyezima insi sala chona inga nak misila enga. Na kelos arangan metligina elos woyak ke pajalla befak olem gat katsiak nik medesta mollash ke gade esla mollan metsinge. Ashkalim yorolos. Ashkalim yorolos when ke polkalakyak pela pakas elos suna Captain and Zapelos in Proinos in Catlalos in Gaslos, the Longalos. A Belchigano, Mutul no Pesi Sikan as a Jona, Folosi Wostla. The Tola Jazona and Mutul. Nagilocasa, Captain Locas, Settlin Proinos in Catla like Molelosle. Nabanang Mitka with Ashkalim, Nilos Proinos in got the Piacatla Jona with Captain in Sia. Len Proinos in. Nagita ko ang Calam Lataring and Jona, in fact, like it was singing Luo Pashal. Kasi may lagi fotsing ang luongan na ilos showing na keke upela la nengo ay nga fakke mulutut sila nga. Napanan kita ko nga na elos po yakin siya silim kat lan makmanas na silos ke elos yak fashion si sala chona. Sisla met sila ngan ta inwangin mata los peke. Na elos siya silen ke fuke me pa ila wangin siya la chona ke. Il na nasugat la akilin yakla la kain liki kalan sab si may terkyan na singan. Polkalaklan meaw. Toyaklan nengo. Pahilay la lepalagin vak masisyala. Ele orala masingan kain sacrifice sina ke mugugu singan. Oye singan, elya singan. El admit to it. El insist na kain sisilen. Amai kan aspe kalim lalos asla lalvun lalos elosita lash oyese elosita lash katse si morela mea wana ke chona lakkale mingan ngalu na singatsi morela mea lalos siya kina nakmanasta in wangin mata los kilos yak fascila oyese los chagalak chona tolala na in mea na mamungsi na los lut ke merida fak fuka
Maingi ka te aro fall de gelang silom na ilo struggle at chona e sisala na in mea na enga tui in kitin belan. Na mesikyak masing ero mitfina ka arulana sanging sin lemgat. Panang ilo sara siya may kisena sin lemgat e walela mailo se kalensap na sin. Lige oyang e sikyak Akkuteya lalifung lalos of ekolla na naklalos at ben ilos alo na singkatay na katsaya. Ilos liya na katlalos kan tiya kay nargatay na mo inikolya. Inikolya bakasin. Kay nakfusya sila kay nakwangin nila. Nakilos sisalatyo na ilos lak akilen. Ilos akilen kalan katke belsinge. Na ilos furlak yung ilos ay ilos alo na singkat. Kishbenilos sanging na napay. Kishbenilos lut napay kitsikyak sing. Masikyak inge. Nabanang dagan si kumising kiten kain we long la siya cleanse up la jonal gang kakain kene katil mo son na papengan. Mason na saflasyon. Ash kunokon si mga akiyan na siyong kumikang aflawin kuminike. Nabanang jonal janram ganyak ke week na kulomalam sin gat. Kulomalam sin senior school teacher last night kaya shukya ka panang subanyak jonata nagatidala siya. Naragatta ko na mo latsuka o komalla. Babala kifaka ilvak mo iktal lapsu o komalla. Na pangan marshir ko klomalab zingat kikalanglal. Klomalab tatagay na kes makinyigatla. O yan na kayo wangi ashpesi. Ako minina yung sugak shpesi. Ako minina yung sugak la mesi. Nga mata shupe. Pelma taga upela na sikin anenala na ukyarkerlan magugulagan nakulang aloin na ngapen na paro. Ngapen na paro. Naman ikolla. Naman akilin. Lain ka tilusigan kayo na akilin mawuan. Marton mawuan. Makulang nara. Nabanang lain ka ngayon na pel na kawalan kayo na nakunas na sikin pel na kayo. Nbula ka tipesiwas. Ayan na sila ikash nga. Ilos ito lash kat ka. Ilos na ship la na mete na ki alo na sin masulala. Ayapen na king araw. Napanang katlan na naknas na sig, naknas na sis na kayo, wag din kayo na iskas lalige, in kayo na lag nilalim ka tila ako la, purong o ako la in cash kat kipel magatagan aron, siyak ki cash alala, siyak ki naknas na, man ilkat pa ko tense. Ilkat pa ko tense. Il naknas na siya, karo frufiat lalige ako, iksukongan o komon la, force ka kalat ni buhen na. Processing ba nga, mga ko gitari. Klomalam singkat, paingin mas Yoros na ke fasta, ang vlogo ng peloan na kitam na sir fakik te fasta na mit ke may Akkuteya na etakong ang kikasi na nga. Nasaan pela na sila tigni siya na, gavinash pa mayuro was kayo pangipel siya. Klomalab na si was na gawa ke porong umay sham kastan gat kipel siya. Katakasun be frede, svesi ke frede ngan fak mo Jonah el towash ke pakoten lan God na sin might niye. Jonah el towash ke pakoten lan God na sin might niye. Na ilita fa mga na sham ke Jonah ngan ke ipsimit ngan ba fosine ke fosak toduan. Ilash ke saptaya kosh fosine ke dimekosh. Merit pa na fototo. Na siye ke todo sham ke towash akash kashak lan Jonah. Kishubin pakoten nan lim God. Na akos limekos, kisinsiyak sa ko nan lim na silpangan, niya fall kuminkash ka siya. Ang ako merit ke sinig limekos, Akkuteya na wina fash, Jonah din si towash kash ka siya kimasingi. Masi mail kash ka siya kengan pa, lim God, ilikol na naklala, letile kanaus na mit Nineveh, kung Ninevites ngan. Ayan na gil, the saplan to fact na silos mo, kuluklalo sa nala na yok na, ilitaw na fun kuluklalo saan, nara la punish in life fall na ke. Nagkimait ngan for lao liyak ngan, for laligi mga kuluklalos ngan suklem gat ngan, na Jonah il tawash la. El tawash la masimal kak may sikyak ay tisikyak. Na pro effect na sinlem gat.
Lem God, yang to TFAC mate liki nga som liki en sikla paingi makumemawaro. Papa na to suk nangan gang na Tarshish. Ito la kumsi kat se yok long se bakotin la. Kung mong fisher spell na kawa kalang bell na kawa ako la bell na kawa ni ko la na naklom. Ta kuminti kalye mo ito. Fak kalam ge for sa kluangan ilito. Nga ito la kumsi kat se yok long se bakotin la. Ilito mo nga en napalfalo. Parang mo ilto earlan gang la ni ki en nga na wilak sa kwate sisilayan na. Na Toars la ilkaskasakla nga nilbroyan na singkat fa koingen to nalfakak la ilitola layim kat na pakotense. Na me sila to kaskasakkean. Ko layim kat na pakoten yok la na long silal. Il molgan lala il si fena spesifallal. Fosak tolu. Kimaingen layim kat isla molak. Ngavin mi se woliki na nga mol. Woliki na nga mol. Soon maupen na naklal Jonan. Kina shupin il shangala. Malfak na sinmoit ninevaks nga na tiasikyak oena. Fak lalala. Navasagos limekas lemga del dopo. Je fal kuminkas kasak. I gas na suppose gas na fototolan lemgat nga siyak sila. Je fal kuminkas kasak. I foko Jonail dala na toas lala na kaskasakan. Lemga del siya ko ingen mayin ko Jona kumpare la may tingeo. Ko kumpali tausin se ka tamait makay for la liki kuluklalos ka na yangan ko paila wangin na bako ten lal Jona na sin may tinge man pangan si peser lemga de la mulalos la elos for la liki kuluklalos an sukat lan gashalos suk la sap Kasel to ko siya lang Katene nagatin lalo, put on our sackcloths, katene nagatin konsum na yuring ka talday kulo, ke oya na kayo Mait na kayo niki animals na doon lang, ilosin te mongope. Na ilang sap, lem God le, sobek, in heart lalanin na nakmanas na sish. Now here's Jonah on the other hand, sumatasano. Ilkitar liye, destruction in patati na fellows. Altina liye la panpe ko tayo silang lim God ngan. Ay fact la. Nga ito, kiproy lalan. Nga ito la kung siya God sa yok lang siya pa ko tayo la kung mong fresh pel na kayo kaleng pel na kayo ako la pel na kayo ni kola na naklom ta kuminti kalye mo ito. Sikyak na selgel mo ta il kakain ko na lim God. Laim ka ilaro pe pero sukungan kin mata insian lot sukungan ko insian iklalap sukungan il pero fact mo pa ko tin lan laim ka pamulil langan na fashion in sing na il isla mo lak fal nangan mi sa likingan mo il ko makime kinashbente na fadawan na First me ko siya fact mo chona ilila ligi sitiya ay matalayan katalabin siti sa Lorela si winak tak na si Fena mataye lulke tapan nilan lila me sikyak na Nineveh. Akalim ye nanaklal chona nze nga meritsi nga diksyon na akalim ye nanaklal la maluwang ako mali ke meritsi nga pa. Kashkashaklal Jona, Katoaslal Jona, versus Pagotin Lenalan God. Nakina shupin, te sikya kaya naki mama lim gadil sa pailalan fact nga and if what te sikya min lim gadil na nakmanas na selos, ilikola na naklalaan ki shupin elos axol for la akos mama warning ngan som na selos kaya. Now, il nanak mo na sila ako lalanti oro o nakil to fact mo na ore nakikuluklalo sa na Jonah el floyakke. May kesa na si kumge o yes na Jonah ngano.
Kingali ang effect na naklok kimalutlut singa. Ikek la na sum siena ka ikek la na sin met wiak na siena. Ba mga lies la kimalutlut singa. Pos na pel pos kaslan gata ta ko na sikom directly na sikom kat ace kingon mamangon sinasish kadingkan tafela. Malok kumintafela makayna. Kot airline ka lens up si makayna. Kot tiya fashion din to make decisions ke mo lan met kat tafela gas na siya. Ti malok kuminang kum fak mo ilal finlik ke kume panishilya. Ifo kum tena. Gas to mo fak kangan. Gas lang ka ta fak pa mo ilanak manasil. Jonal fak ki price lang ay tala kum siya ka tala na sisis lagi pa ako tin. Bad in malad. Slow to anger. Sana in mo ka naguluklok ko mo. Shock la guluklok ko mo. Lace ligi ikot. Ayan na kikatalap la na roto. Na Jonah mo kan lala. Alain ka lensap si mo kayo na. Malim ka til sa pel na kiyan pa ilaro. Tiye masaya. Fal kuming kash ka siya. Masa fal na ba in kumpa kash ka siya. Kumin ti kumpa relamit ngayon. Ti kumpa sang cash pelos. Ti kumpa ora mana kewa ma akin si wuyelos ko. Ti kumpa rela decision la. Inka in uniya may ngayon. Ti kum wet in fact la mo kayo nasi. Pangan mga liye ke malutlut si ngayon. Laylain lutiya si Fena la. Nga fin fact ay kaslan God. Tiya malaging draw conclusion ke mo lan may malong at ngan. Layim God mo kayo na pamatay wa ke safla. Pangan marshiruk kulamalap. Ngayon pa na follow ke Friday. Finjak layim God ilanin se wo ke rek malak. Elain kayo na kiyok ye dayak. Yero pengan kan tafela ay na kinalal. Lamalap ki bella ka. Isena kulang malap ki Akkuteya singan Akkuteya kalam singan gidevast na met naral neural taking tresko. Taking di kun drafashe settean ng avat ko gisenri. Taking tresko pelo na sum. Tignisya na. Tafela na tignisya na nga ki settean manaksige settean fak mo pakotun lang kat katang lagi na laljona. Na malutiya na aske foson gosh na kisingal siye. Foson gosh singan akademiya la. Arsugo mama kapagin sunilye jona in orela in lulen in mailaskian. Tarakta kadel orela pe o yesi sko wedin da ko kanausla. Paki fos siakit kosngan. Na fosal kosngan akademiya na tukun kanale enziman talul gangan namo kadel sa ma eng si katalep me siya takala na me fullen fatan shrelia na upena sil na pangan Belgium Jonal Gastla akademi la elfine mi siya ulikinalen mo na pa fasya da akademi la kadel siya si yung kashkasha na pa ilma okay kashkasha el kashkasha klalan pa el akademi ngayon pataga ki fos yasingan na fos nga lil fakla me mama sikyak nge lem malim kadil fak na sila el kashkashak ki masgungan siya wang na pa ipalke nakikapekla naki wangin lelan aljuan kashkashakin na arshipesi para el fakan na pa kapun maritsingan nakisingan siyan fakla Efal na si inarala na yok pakum dalak nakian ninefe. Sidi si masapaya ke elma sham kundiak yok ke unokon si mga fashi ke kay kasi ke Wednesday. Ke maluto tsengan ke kadaliya na ke pel si ma nasgo nge kapagin sangdul na sila. Papa na o ye si ma fakke ke sapta si fasit koske soko iktaga o komal langan inkan lielang ento diniksuhan chekna konjige mante samam ki enda ke lento lusingan kadel sangkara singan in orela na pangelapan lang silan kata kat finri di fasluo ke sapta si penangakata ya kaya talan na yok lang si pakoten lan kata
na John alita ke na ipsina ki siya masang kapak sanglul na silgyang makadil mawangin malwala ke John el sham ke nakinanaklala malan mit maimengain alina loyang na ki kapak lan seat madal yukuye kapak nge elosin liak shukshukin kapak ko inkan sa parlake atel pa yukuye na kapshiyak na ke lang sisilal na ke mas kuma sanglul na silngaan pangan lang silan kat nakitalik matignisya na lakataya tausin siya klongul matmata talik nga suna wala na ke il sapal lang kan som fakakastan gata na siya nara lang silal John na ke saksukuma sanglul na silngaan kumin kapsyatan na lang silan katala na pakotan lalala yok na pa inkan nan ka kitalik ma falento lagi me mo lang mal sa point som fakik kikastan katin sang spiritual survival na silos kene na pa me malutusinga academy na silmo wangin na pa spelen kan kashkashak ki mangisya chemalorela sidi si masmanyak kem singenge sidi na lapsi finen Assyria paninefe musenge ba Mosul vinen Iraq nara kipel si masmanyak malutut singe ki yait fukual ngaul kata maspoyak chona na kenge malutut singe akale milakal makum saparla kenge ki kom ke misa kenge ashma singaliki ko within fella kepa inkan som fake kinkain molila met kisiti singe men ngaparel talao ngalena naklok ke yokelos pangelapan lang si pakutan silang kat nge sa katangla mama mo John L. Molin met kun kanake selfishness like na naklala siya ngakum aspeke ngat lakadin siya lina kela kat met mabuifa kakastan kat masinge kadeligi katiga si belal ana siya na kasha in fakya kastan kat na simsinge sa payakat agat ligiyama ash limit siya porter sila asma kat kain de somna ke pa chona jiva na rela limit sila nge chona jiva na rela utela lala kain kadelara in kalem sila mail fakla by sikya ko ena aklo lang akan wi ko uski malituda tamo Charlotte tingni siya na Mr. Frank bangay mga kanakasigap namala. All right. Kaya teginisa na taking trust ko. Kulang malap kaya kaya na kalam duwa sa mata use mayan nage ilosing akyon. Kaya sa mata ko tu in term kun mat na nage tu sete oye frete o teginisa na ilata ko. Na may naksafta sin mga nage Sendrian nangayon kan usay nga kumin siyempre si Fesa ke Sendrian fact mo kalanglon ka at katangla kalanglon ka at katangla if kum lang si kachukat tari faya kalo so outline sin ashke Facebook lash ke Facebook group lash ona kiting isa enalakyo ni ke mutawakin program lash kung som lies la na Akkuteya may fact katay si shoot na nagke points luwong may kumfin kanon may nanaksing kanon may nanaksing il tako siyang ke uniste let me forget tingin just ko siyang deck ke uniste let me see forget tako ke tosto tingin sila si pe sang pe gasho na ke napasen il tako sapta tolu fossil ke fos singaulan nangan suwe flokon na kung fin long si panata kung fin siya actor siya nutilo man ke Sendria kat fin mo na ke Sendria na masif file ko binawan pa Riti sapta tolu na font na sap ma ewu ko min so penagyauniste tosta, frete, sete, in mo sampe meat, sampe
kabin man naksen kumin mo kan nakla points to do magum diye ngan points si ngan pa gaslon god ko faxilon god ngan pa fossil ge fosto do na kumin sub points gat fliya ngan le faclon god kalwinia ko nagitikin ni sinal charm walang limit sa friend tigin Driscoll fosse academy le faclon god tinge kalwinia Kung moyang le nake fosse me dan le kung really la katil si filpe. Ifoko katil si filpe. Me kalon si filpe ba asham se me. Faxi me ba taking interest ko Mr. Frank Sham kin le. Faxilon kat me ba sapta pa ke daw against books like John le. Katil dansil el gang pa faxi me. At di ko lang dolo fong dolo dahil floko. El trato ko na kadil si sang messaging na kasi. Ako pinaloyang na ke long lang kata. Tanga manaw pa. Kung di tingin si enal sabi nila. Tiya mga kumputa no toila mulan mo ito. Bueno for Malutin siya nga sila si kum ako mindan ko le nakimanalak siya nila iliges na siya inkali kikato oyelas mo ito siya oye inge pa el akalim niya ke kenalasyo mga kumkeo tiya le makadil fa ko mga kumkeo paila pospel kot ke mawin sikya kin fal na ke lielasyo Na hindi si kyak kinoy na kinalash. Tayo tosh la silash. Hindi akfashe payan ko ate sukuten tulogin ye. Oye mao hindi fashta. Na manilak sige Jonas aptato yung likshay na iges na si kum. Ako min loan na ke oye sila Jonas. Kumila me na kumpesi si Jonas. Tayo na siya kakatan gasho mo. Kung history, like John out, may matalalos, tumalos ang to, uniya selal, may matalal John out. Now, ilkin floksa. Ilkin katilen, diksan na floko ng iberaselos. Nakin mo. Sema, sapta siya diksan igesta na siya. Kita galib gelem. Kina sila John out, in mo, Elpa ay in mo maupengan in kansiksikyat na sinmet ninefangan. Kinalal John ay ngayon pa in ash faloksak na sinmet ninefangan. Napakata nag-iiplo nga kung siya ganyan nga siya flogan mo. Ipsimet nga, katil ipsimet point B, sub point B siya nga. Akademia Shipelan kan. Katil sa akademia merspelo. Kilong ko lang nila na yokla lang. Nakatsulag ipsiak doon fos agos nagisingawan. Ash auliak sige pa fos mersingawan ko siya. Ngasiyak siguro na sumriti. Riti sapta singan peluwo tolu vakski ko natin. Na ash auliak singan taw si fin chakse. Fin chakse lalos kan ni auliak sa nakitigin sila sa mga. Le may ro kudelo sa ni auliak. Dito ko siya si pe may kulanensin and soon pepena or a degree si may nagkwento ka auliak. Na pwedeng ash fin chak lalos. Inalosin mo leba for singaw. Nabangan sapta tolu ke manlaksi ke Sandrian. Iplugo siya ka with Pierre. Na sikum biseng. Kagating galim ke. Wala nakalong si Vaxel tigin sena. Dia makunyas mit fak at langkada. Insila bulan mo ito. Wala ni plush ke. Kat vessels. Alan Glenn sa psim ke Ivan. Kadil or magkingkot na ilus sa mga hakus in katafil ak lens sa plangkot kadil akin sewo yellows. Dia makunas kidan shishke na may da isun na uwi. Makunas kidan fakat mo kayo fan fakat kidan na nagkasta. Makunas kidan sum na yuwin ka parang nga fakat kumin sum broikun
broiken really gas nga di kek la na su na magat fa nga fa ko ito hindi may gakligit la su man le fall na ke magat fa min kachisa bellash in som pakana mo dito ngayon broiken gat dictionary guess ngayon dia malash na sikko kaya dia mo dito siya kaya galan kaya Aulia clash esse finchak na siya. Finchak siya na siya. Usik na mole te oye be mit saya mit kuyash mit tamash. Seulash. Eno kata fast na we mit ay ingay dialog lang naso ka emo. Na no sin God ona ke mit inge akalen niya. God even mo mo dito kada siya follow. Inak fashionista. Frete o teknisya na ilasibita ko na Sendrian. Sendrian, kasi flok kasi Sendrian out. Na kuno na siwas kayo sa mata ko, kasla, in fria pa siya was ko, kuwasa may fasilita ko. Manas, fincha ko pa casing in cash ko if you come dia mag cash ko not as like not manas share yet I wo pe ko min bangon ko fidesin no tan ko na jil take just ko the reason as eleven friend ko finen blog mo dito men kattisu accolades kattisu ko din may din accolade ko engan mo santo katki to le ashiye The cash of the festival ko as in no ko mesimo. Mas yok shipel pa gaslan gat in dafa. Aglon sin gat ke bela, aglon sin gat na suwas na kayo may vlog na masin met ya, may lusin nak festival min kalia lalo so an kasi ben teknisa ile pro in kalia pa nang masiksil ilan at ko itok na nasumyo le Mr. Friend ile nakfeshi mama shirolan na taking Trescol na the vatiginis and island or afajam kalia lalan na katafa ina sibus kadingen na kasunod le Mr. Frank na kashaming kalia lalan na taking Trescol kuminta ka finyak kunta ka takon na taking siya ng kalia ay global lab na siwas kayo ay ginagin pala na siyum lemon Frank global lab tong na sir le global lab sin gat ke kattaga soon sa fly and Tony Lasha. Along si Sheila Benzing in Vakuloma Launching Community Killeen, Texas, ke ngawala lo salu ke Senria, gaslan gat fakya galit, wana ke langslan gat. Nasiwas musinga te paekta, nasiwas na kayo musinga mawigat pa insi gaslan gat, kuloma lam siwas na kayo. Kenzi posisya lo sindaga wigat to any ingan cham kun, and we non ka ke. O ye wogulan gat may lak akwe kat ken bela na kaywa glomalap na sus na kaywa alalal fila host siya may vatka replay pa an manrik labe available na sus na kaywa na sessions will be vlogan ke uluk to da kaksagun gat kaywas na gwa mit kalansap mit fagaklan kasing golba ke aru lo skaywa mit wiyag in lalal fungi singe inak fasya kunogon singe Klomalap, pangan Marshall ko tayo na malap. Kaksakin God, ngayon na alam Mr. Frank, in wala kasin kulolak, the Euros, ay nakifak pala na Euros, matlal fungi matwir finan kalin. Klomalap, nga kinakalim ye, lapan shui lak, nga kain wi, ace kimalutut siya misingin. Kasi mataga na si ke, nga kalin relalan, may ninevenge na ke pasisya lalos ingan lupshe gaslan gat mataga na yorolos. Klomalap ki nga kan wikuwosa, nga inge inanabe ingan fakak na sinsya ulak, emat wiyak pe, wana ke chonal fakak. Klomalap. Long laporangan na kay wakas malem gati laki ang ako binus misinge. Nila katinggan rek magun molgen son cash alos sa may ninope.
Kilo malap ke was na kawas ma tang filia pepper shay was ngakilin na tamlet serde shuwe note sisil loose na Luciana Albert Finan Honolulu kilo ke Ashloman ikay open assume Melise dossier kaksaking gat ke Pel boss makumwigat pe wikum yang be Mira kilo malap ke katosine Washington long lars na suwo Zakim from Kona lagak saging gat game be akaya be Caitlin Likex Texas may Texas kilo malap na suwo ke kalang los na sil lemon frank pe ke fashot la walal takin ma kilo Nashuen. Kaksigin God Nashue, kumpalitiya, gasling God Bell, Glomalab. God bless you. Taking interest kom Nashuen, makulo pa taking. Kaya Akkuteya loman. Lo gigas Glomalab. kalang. Nangamo nga friend ito we vaccine. Amo na sure lagalin na taking is makiwan na layman betayang ito we. Nashue, sa mga swasinutan la lemon frank. Tamlan sir, lukura dalmalang. Glomalab. Ane, long lars na suwos, Glomalab ke Arslom wikat peo, eke kumplia pepashem. Glogak saging God ke was sama posi selling ganda ko academy la kumwikat ke makatash keo. Nasuwas pe ma share ye pe telegas la shangali ye pe post pe suwas mata ko share ko even like it. Ko sa mamata na ke wikat ta shakti gastan kak saging God ke was pe long la shingwi ko sien ko sa ashwayan. Na pe singe bagate ako lang ko in kali tagay nila siya. Ngay kaya ko din ko rela pero isa flala siya. Nagate go off the air. Kulo na malap na siwas na kaywa. Kaksaging God kay was taken. Tamlin sirle aya pe. Bukul tamo ko. Lemon frank. Kaksaging God kay was na kaywa. Katagay niyak sa wiki pero kahit para maday kumita ikat kaisi na kaywa. Kumita insiyash na siyum panang katakoin kaksaging kumakain na. Leila, mana kaywa makat akfashe finfelsing Kagi ako si Soma, inka in mainse wo na siyum. Mayen kipel sikum inse wo kerek malasha, katala na fuko ko in arakalansa. Magumaki na fish. We los viewers mawi katinge elos sama taga gas la elos sama die be gas la besing elela ngon lomi los walker in cielos akyokie eta eklalos ki gas lo elos in makain tafila pena silos sama in around them. We got na gawa ke vashili clash ego tuba na long se shayla besing kaksaking gum. Kelos na kawasa kung kaya mo tanin siya ingoing continuously support, financially support, telecast slash koneke casing call, ingoing we got ki mama katash keo. Maingin na kawa tiyashuk, yok sish panangot kishay labezin fakulo, nasum kelos na kaywa. We got give actually class Ramadan lim last Jesus in we got na kayo sili ka diligi yung ay kamasi bevin fencing. God pray again in Jesus with lang large. Amen.